upita ga sivi vuk. Kriv sam pred tobom, pokaje se carević. Ja, dobro, hajde, odvrati vuk. Popni se na moja leđa. Odvešću te kuda treba. Uzjaha Ivan vuku na leđa, a vuk pojori brzo kao strela. Jurio je on tako brzo kao što se samo u priči priča. I uskoro stigoše u carstvo u kojem je živela Jelena prekrasna. Kad se približiše zlatnoj ogradi dvora, iza koje beše divan vrt, sivi vuk reče careviću. Siđi, Ivane, s mene. Vrati se onim putem kojim smo došli, pa me sačekaj na proplanku ispod zelenog hrasta. Pođe Ivan gde mu je vuk rekao, sede ispod hrasta i čeka. Sivi vuk se približi zlatnoj ogradi i pogleda preko nje u vrt, da vidi da li će se pojaviti Jelena prekrasna. Tek uveče, kada se sunce klonilo zapadu, a vazduh postojao prijatniji i prohladan, izađe princeza Jelena prekrasna sa svojim dvorkinjama i pratiljama u vrt da se prošeta. Kad dođe do onog mesta gde je sivi vuk sedeo iza ograde, vuk odjednom preskoči ogradu, zgrabi Jelenu prekrasnu, ponovo preskoči ogradu nazad i dade se u trk. Dojori on tako do zelenog hrasta gde ga je čekao Ivan, pa mu reče, sedi mi careviću brzo na leđa. Odjuriše princeza i carević na leđima sivog vuka ka carstvu kralja Afrona. Za to vreme princezine pratilje i dvorkinje otrčaše u dvorac i poslaše poteru da stigne sivog vuka, ali ma kako goniči bili hrabri i brzi, ne uspeše da stignu begunce, pa se vratiše neobavljena posla. Dok je carević leteo na vuku sa princezom Jelenom prekrasnom, zaljubi se u nju, a i ona u njega. Kad su stigli do carstva Afrona, Ivan moraše da odvede princezu kao što je obećao, da je preda caru. Carević se tada ražalosti i poče suze prolijevati. Sivi vuk ga pita, zašto plačeš, Ivane careviću? A on mu na to odgovori, sivi vuče, prijatelju moj, kako da ne plačem i ne tugujem. Zavoleo sam iz dubine duše prekrasnu princezu Jelenu, a sada treba da je predam caru Afronu za konja zlatogrivog. Ako je ne predam, car Afron će mi čast ukaljati u svim zemljama. Na to će mu sivi vuk. Ja, služio sam te mnogo, Ivane careviću. Učinit ću ti još i ovo, poslušaj me. Ja ću se načiniti prekrasna princeza Jelena. Da. Ti me odvedi caru Afronu i uzmi konja zlatogrivog. Car će misliti da sam ja prava princeza. Kad uzjašeš konja zlatogrivog i daleko odmakneš, tada ću ja izmoliti cara Afrona da me pusti na široko polje u šetnju. I kad me on pusti sa pratiljama i dvorkinjama, ti me se seti i ja ću se opet stvoriti kraj tebe. Tek što sivi vuk izgovori te reči, udari nogom o zemlju i pretvori se u prekrasnu princezu Jelenu, tako da niko ne bi mogao da ih razlikuje. Uze Ivan sivog vuka, tako prerušenog, i povede ga pred cara Afrona, a pravoj princezi Jeleni reče da ga sačeka izvan grada. Kad carević dođe pred Afrona sa tobože princezom Jelenom prekrasnom, car se veoma obradova što je dobio blago koje je odavno želao. Povede lažnu princezu u svoje odaje, a konja zlatogrivog predade Ivanu. Carević uzjaha konja i izađe van grada, smesti pored sebe Jelenu prekrasnu i oni krenu prema carstvu cara Dolmata po žar pticu. Sivi vuk je živeo kod cara Afrona 3 dana kao prekrasna princeza Jelena. A 4. dana dođe caru moleći ga da prošeta malo po ravnome polju, ne bi li golemu svoju tugu za rodnom kućom ublažio. Car Afron mu odgovori,
Ah, prekrasna moja princezo Jelena, ja ću za tebe sve učiniti. Pustit ću te u polje ravno da prošetaš. I odmah naredi pratiljama i dvorkinjama da pođu sa prekrasnom princezom u šetnju u polje široko. Za to vreme Ivan je išao putem sa Jelenom prekrasnom razgovarajući i umalo da zaboravi na svog sivog vuka. Odjednom se seti pa reče: a gdje li je moj sivi vuk? Tek što je to rekao, stade sivi vuk pred carevića i reče mu: uzješi careviću mene, sivog vuka, a prekrasna princeza Jelena neka jaše na konju zlatogrivom. Tako i uradiše. Ivan na sivom vuku, a Jelena na konju zlatogrivom, uputiše se ka carstvu cara Dolmata. Išli su oni tako išli i kad stigoše na 3 vrste od tog carstva, Ivan stade moliti sivog vuka: saslušaj me, prijatelju dragi, mnogo si mi dobro učinio. Učini mi još i ovo posljednje. Evo šta ćeš učiniti. Pretvori se u zlatogrivog konja, jer se ja od njega ne mogu rastati. Sivi vuk pristade da mu i ovaj put učini. Udari nogom o pod i pretvori se u konja zlatogrivog. Ivan ostavi princezu Jelenu na zelenoj livadi, uzjaha sivoga vuka pa pođe u dvorac caru Dolmatu. Čim stiže, spazi ga car Dolmat gdje jaše na zlatogrivom konju, pa se mnogo obradova i izađe Ivanu u susret. Dočeka carevića u dvorištu, poljubi ga u oba obraza, uze ga za ruku i povede u dvorske odaje. Od silne radosti car Dolmat naredi da se pripremi gozba. Sedoše oni za trpezu, pili su, jeli, veselili se 2 bela dana. 3. dana predade car Dolmat careviću Ivanu žar pticu u zlatnome kavezu. Hvala ti, milostivi care, ostaj mi u zdravlje, reče carević i oprosti se od cara Dolmata, pa požuri ka onoj poljani gdje je Jelenu prekrasnu pre 3 dana ostavio. Sedoše njih dvoje na konja zlatogrivog i pođoše u svoju zemlju, u carstvo Ivanovog oca, cara Vislova Andronovića. Sutradan car Dolmat htede da pojaše na svom zlatogrivom konju. Naredi da se osedla, uzjaha i krenu u široko polje. Tek što je razigrao konja, a ovaj zbaci cara sa svojih leđa, pretvori se u sivoga vuka, pa odjuri i stiže Ivana carevića. Careviću Ivane, reče sivi vuk kad ih ugleda, uzjaši mene, a princeza neka jaše na konju zlatogrivom. Carević uzjaha sivoga vuka i pođe s njim dalje kući. Kad stigoše do onoga mesta gdje je sivi vuk rastrgao konja Ivanovog, vuk se zaustavi i reče: e pa Ivane, dosta sam te verno i pošteno služio. Na ovome mestu sam tvoga konja rastrgao, do ovde sam te i doneo. Siđi s mene, sivoga vuka, sada imaš konja zlatogrivog, uzjaši njega i putuj kud ti je drago. Ja ti više nisam